Tubibutse ko Mutesi Jolly yavutse tariki ya 15 Ugushyingo 1996, akaba yarize amashuri y'incuke n'abanza mu gihugu cya Uganda, akaba ari naho yavukiye. Ikindi kandi afite uburebure bwa metero imwe santimetero 75. Mu mwaka wa gatandatu w'amashuri abanza yawize mu Rwanda ku kigo cya Remera Academy ya mbere. Miss Mutesi Jolly yaguze imodoka yarenga miliyoni 300 z'amafaranga y'u Rwanda. Miss Jolly ubitse ikamba rya Miss Rwanda 2016 yaguze imodoka iri mu zihenze zikorwa n'uruganda rwa Mercedes Benz. Uyu mukobwa yabitangaje yifashishije konti ya Instagram, aho yeretse abantu iyi modoka ari kuyiguraho ishashi. Yaguze imodoka iri mu bwoko bwa Mercedes Benz G-Class izwi nka G-Wagon 6CV yo muri 2025. Uraranganyije amaso ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye zerekana ko iyi modoka igura miliyoni zirenga 359 z'amafaranga y'u Rwanda. Miss Mutesi Jolly aje yongera ku bindi byamamare biheruka kugura imodoka nshya birimo Ariane Cool uheruka kugura iyo mu bwoko bwa Mercedes Benz G-Class na Isimbi Model iheruka kwerekana iyo mu bwoko bwa Range Rover. Ibyo wamenya kuri Mercedes Benz G63 2025. Iyi ni imwe mu modoka zihenze kandi zikomeye cyane zikorwa na Mercedes AMG. Ikintu cy'ingenzi wamenya kuri iyi modoka ni uko ishobora kuva ahantu iparitse ikagenda kilometero 100 mu masegonda 4.3. Ikindi kandi yubatswe mu buryo bushobora kunyura mu misozi, mu mihanda y'igitaka cyangwa mu mujyi. Ifite sisiteme za kamera z'uruhande rwose, ibikoresho byo kugenzura umutekano n'ibindi. Imbere harimo intebe nziza zitanga ubushyuhe n'ubukonje n'ibikoresho. Igaragaramo screen ebyiri nini zigaragaza amakuru y'imodoka na multimedia. Mu magambo make, Mercedes G63 ni imodoka y'abantu bafite ubushobozi, ikimenyetso cy'ubukire, ubuhanga n'icyubahiro. Ni imodoka itoranywa n'ibyamamare ku isi nka Kim Kardashian, Cristiano Ronaldo, Davido n'abandi.